Ka Kitbok Cancer Care Foundation ha ka jingis nok tilang bat ka True Works Enterprise Maungap Multipurpose Corporation Society. Kalapan pau perthei ya ki jingitre lang jongki da ka Pynlong ya ka concert Pynmih Pisa bla ai kerteng Scaling Heights Park 8000 arpusau ya ka ba on sa Pynlong ka arpunyo trek ubnai kala lingkot hamar bisu maungap. Kani kata masa kadai nak bentaban Pynmih Pisa ban ai jengkershan ki Nongpang Bampong bat ya ki bahayang bahasam jongki. Ikong banela dekhar ibadai inong aiktian na kabenta ka Kitbok Cancer Care Foundation ilaong baka jing temu bakong san jong ka concert ka long ban no jing erap kambon ki brio ki bedani ka jing pang Bampong bat ki bahayang bahasam jongki lingba ka Pisa ka ba onsam Pynmih na kani kata masa. On the 22nd of January 2024 at St. Paul's High School, Mini Stadium, Marbisu. Your support and presence at the event would be a blessing for the families that are also fighting against this grave disease. Kattu kaningut ki nong yelek kai kickbox